Assalamu alaykum muhtaram jamoat. Oldagi darslarda biz o'tdik huruf imla. O huruf imla darsında kirgan darslar imla, foyda ham savollar edi. Savollarga javob berdik. Bugungi darsda biz darsimning ismi birinchi qoida. Rahim etigiz, eski tatar tilin öğrenigiz. Ham eski imlani, yangi imlani öğrenigiz. Boshlab jibardik. Bismillah. Mana bu oldingi darslarim. Birinchi qoida. Ortadan yaza başlayız ders ismin. Ederiz. Yazık ol birinci sözün harakalar bilen. Bunda da haraka koyuq. Birinci. Ayol ders tugul anaka. Qoida. Bunun qo'lini tip yazsak yaxshiroq bo'lar. Mana bo'ldi. Qo'lini itib yoziq, birinchi qoida. Mana bo'ldi. Zagolovklar bardir bunda. Qaramagan hali. Mana ol bar. Ayi. Mana heading degan. Sublime. Mana. Yarar. Maşallah. Allah. Bir sözde
Кушып язу мөмкин булган хәрефләрне кушып язырга тиеш. Аерып язу хата. Бер bir сүздә Allah bir сүздә кушып игътибар итәбез, ничек кушып языла сүзе. Дөрестән дә иске имлә бик кызык. Анда бүтән кагыйдәләр беразгә аерылып тора. Язу, кушып язу, мөмкин сүзен, мөмкин. Әйдә, хәрәкәләр белән язабыз без. Мөмкин. Булган. Huruflarni huruflarni кушып язырга тиеш. Менә никтер Мохтасар имля мугалиме китабында тиеш сүзен
Син белән язганнар, шин хәрефе белән түгел. Бәлки, белмим, нәрсә белән, бәлки хатадыр. Анысын әле хәзер белергә тырышырмын. Хатамы ул? Хата булмаса. Хата булмаса шулай калдырабыз тиеш сүзен. Әмма хата булса, аны төзәтергә кирәк булыр. Әлегә тиеш. Хәзер игътибар белән Курбангалиев сүзлеген алыйк һәм карыйк әле ничек Курбангалиев тәкъдим итә язырга икәнен тиеш сүзен. Нинди Курбангалиев турында сөйлим мин? Курбангалиев түгел, хаталандым әле. Ялгыштым. Рахманкулов һәм Карам. Полный русско-татарский словарь дигән сүзлекне Мукаммәт. Русча, татарча мукаммәт лөгать. Лөгать дигән лөгать татарча була. Хәзер карыйбыз. Менә должный сүзен карадык. Монда Рахманкулов тәкъдим итә тиешле. Менә должный сүзен. Тиешле. Должный. Должен дигән сүз юк монда. Должный дигән сүз бар. Тиешле. Ул бөтенләй вау хәрефсез яза. Итегез. Разга тиешле. Ярар. Ш белән язам. Ярар. Рахмәт Рахманкуловка. Тиеш. Нокта куербыз. Тиеш һәм нокта. Әмма Ayırıp yazу хата. Ayırıp
Хата. Кагыйдә шулай. Беренче кагыйдә: бер сүздә кушып язу мөмкин булган хәрефләрне кушып язырга тиеш. Аерып язу хата. Мисалы: 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 Бу безнең өченче була. Мисалы: Алма. Алма. Чалма. Калма. Пәлтә. Пәлтә. Менә пәлтә сүзендә тукталыйк. Татарлашып язганда кайбер татарлар, татар галимнәре пәлтә сүзен, рус сүзләрен татарлаштырып язалар татар телендә. Мәсәлән, менә булай итеп: Пәл тә, пәлтә. Шулай татарлаштырып язалар. Әмма Мөхтәсәр имла мөгаллиме китабында пәлтә сүзен алиф белән язганнар, ә белән язмаганнар, татарлаштырып язмаганнар. Менә шундый кызык аермалар бар. Ярар, бу пәлтә сүзен күрсәттем. Башка сүзгә күчәбез. Алган. Алган.
Salgan. Salgan. Satqan. Satqan. Ama qan qo'shimchalari bunda alif bilan yoziladi. Satqan. Bunda da tuzatib qo'yiq. Salgan so'zida bunda alif kiritib qo'yiq. Salgan, satqan. Kilgan. Kilgan so'zi alif bilan yoziladi. Oqliq. Oqliq. Liqlik qo'shimchalari. Ular y harfi yozilmay, matga aylanmay. Y ham ö harflari matga aylanmay. Soqliq. 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 Limun. Limun. Aflisun. F li sun. Aflisun kabi. Ham boshqalar. Hazır imlani qaraymiz. İmla. İmlada mında
мисаллар күрсәтелгән. Алмадан лимон ачырак була. Алмадан лимон ачырак була. Нокта. Бәлтә илә чалма килешми. Бәлтә илә чалма килешми. Игътибар итегез, илә сүзе ничек язылганын. Килешми. Икенче. Балта белән ремон агачына тамга салдым. Балта Ана хата җибәргәнмен. Балта А хәрефе белән. Анда Т язылырга тиеш. Т хәрефе. Шуңа күрә балта. Менә игътибар итегез. Мин дә хаталар җибәрәм. Балта сүзе. Калын Та хәрефе ишетелсә дә, без
nişke T harfin yazırga tiyiş elif bilen. Ta bulsun için. Bel ta, balta. Şuna göre süs kalan, ama biz T harfi bilen yazabız. Elif bizim kalan. Balta. Birle. Birle bunu yazılmay, birle hayi resmiye bilen yazıla. Birle limon birle limon ağaçına damga saldım. Ağaç ağaçına damga şulay ok damga kolun işitilse de ama biz T bilen yazabız. Mene munda hatalandımdır. Damga digen sözünü munda ta harfi bilen yazganlar. Ama balta digen sözünü ta T qoşumşaların olar yazganlar T harfi bilen. Mene qaragız, bek kızık. Damga sözün yazganlar damga. Mene bunu yazganlar damga sözün. Ama balta sözün mene ihtibar etik. Balta sözün olar T harfi bilen yazganlar. Balta hem T damga sözü. Damga saldım. Saldım. Şulay ok saldım, dım qoşumşaları alarda yazılmay. Ö hem Y harfleri. Saldım. Bakşa yasalmay, alma bulmay.
бакча, менә бакча һәм ясалмый. Бакча ясалмый. Алма булмый. Алма булмый. Макалларга шаган. Бакча ясалмый, алма булмый. Язу белгән хур булмый. Язу белгән ган кушымчалары алиф белән языла. Белгән хур булмый. Хур булмый. Дөресрәк, менә хур булмый. Дөрес. Паклык булса, аклык табыла. Паклык Әмма ихтибар итик, паклык дигән сүзе монда никтер дөрес язылган. Паклык, лаклык кушымчалары менә иясыз е хәрефен һәм ы хәрефен алар язмыйлар. Паклык булса булса не бик ихтибарлы булыгыз. Булса дигән сүз са кушымча дигән
Сак кушымча булганлыктан алар булса аклык аклык да була. Paklıq bulsa, aklıq da bula. Hər urunda saklıq gerek. Hər urunda saklıq gerek. Gerek. Ama koşup gitmeyimiz. Çünkü bunda bu hata bulup sanılacak. Hayır, resmiyen biz həgə özgərsək. Saqlıq da gerek. Qamzul tatar kiyimi. Qamzul. Менә ихтибар итәбез, ничек камзул сүзе языла. Камзул. Татар киеме. Менә татар сүзе тар. Киеме. Hem bunda ötür koyduk. Ana yedip mene tatar kiyimi. Boylar bazarga baralar. Baylar bazarga bazarga baralar.
Ba. Ra. Lar. Nokta koyduk. Salqında qılaq tuңa. Salqın. Salqında qılaq qılaq Ama biz ikinchirak yazık. Qılaq sözün harakalar bilen yazık. Münəcədəli şırda nişik bilgilənген bizden. Qılaq. O harfin nişik yazasın. Münə şulay o harfin yazık. Bak o harfi bizden münə Yok, balı tugel qılaq. Mene. O harfin bildirdik biz şulay. Qılaq. Tuңa. Sonra kafni Mene. Nga. Qılaq tuңa. Mene. Buldu. Əflisun sarı bulla. Əflisun. Lisun. Sarı. Bulla. Nokta koyduk. Ushbu Bunun bilen birinchi qoida dersim tamam. Kelasi ders qoidaga xilof yozilgan jumlalar. Qoidaga xilof yozilgan jumlalar bo'lacak. O'qiq bizning qoidalarimizni. Birinchi qoida bir so'zda qo'shib yozuv mumkin bo'lgan harflarni qo'shib yozirga tegish. Ayirib yozuv xato. Ham biz qo'radik misoli olma, şalma, kolma, belte, olğan,
salgan, satqan, kilgen, aqlıq, saqlıq, limun, əflisün, hem imle, olmadan, limon, aşırak, bula. Buna pelte ile şalma kileşmi. Bolta. Mene kurduk o bolta sözünün yazılışını ihtibar ettik. Mene bolta sözü muhtasar imla muallimi kitabında ol derslerinde ol t harfi bilen birile bolta harfi bilen birilmi t harfi bilen amına t harfi bilen birile. Ama bu söz kalın söz. Bolta. Ama t harfi bilen birile. Birle limon ağaçına gördük biz na qo'shimchasi nişik hay resmi bilen yazılgan ağaçına damga saldım. Mene damga sözü bunda birinci işikte kalın ta harfi yazılgan. Ama tatar sözü şulayık tugel ikinçirek yazılgan. Biz görəbіз bunda t harfi bilen yazılgan. Hem t'den soň alif kile. Tar. Ama damga sözü kalın t harfi bilen yazılgan. T harfi bilen yazılgan. Mene ihtibar ettik bu ta harfinin yazılışına. T harfinin yazılışına. Suzuk ağızlar bizge yardam ete analarını yazırga. Bakşa mene şa qo'shimchasi alif bilen yaz hay resmiye bilen yazıldı. Bakşa. Yasalmay. Alma bulmay. Bakşa yasalmay, alma bulmay. Yasalmay. Alma bulmay. May qo'shimchasi öy ol hamanda yay harfi bilen yazıla. Tula yay harfi bilen yazıla. Yazı bilgen hur bulmay. Yazı bilgen hur bulmay. Mene ihtibar ettik. Munda bilgen
Belgen sözüne mine gen, gan qo'shimchalari olar hamon da mine aldığı sözde buldu ol. Bulgandır bizning. Ha, tamam berne. Mine salgan sözü onda gan qo'shimchasi ul alif bilan yazıla. Gan nishka bulganda da ol onda gef qo'shila. Forsa kefi qo'shila. Hem ama alif yazılmay. Alif yazıla ama hay resmiye avazı için yazılmay. Hor bulmay. Paklık bulsa mine sa qo'shimcha bulsa degani onda sani hay rasmiy bilan yozilganlar. Bulsa oqliq da bula. Liqlik olar ö harfi yazılmıyorlar. Ö harfi yazılmay. Paklık da bula. Her orunda saqlıq kerak. Mine biz her avazı işitilse de ama her ul farsı sözü. Farsı tilinde her sözünde hay rasimiye yazılmagan, alif de yazılmagan. Şoğa göre ol her mine şulay yazıla. Farsı kaidelerine boysunub. Orunda mine gördük da de qo'shimchalari olar del yazıla ham hay rasmiye. Orunda söz qalın bulsa da ama hay rasmi yazıla ahırında. Saqlıq kerak sözü. Kamzul Ama bu qamzul sözü ol büyük şunday İxtibar ettiğiniz anın yazılışına alında kaf yazılgan, onları alif, onları zul. Qamzul ala qalın qa bilen yazıp gitmegiz yoki hay rasmiy bilen de yazıp gitmegiz. Qamzul. Ana eski sözler şulay. Tatar kiyimi. Mine tatar sözü şulay. Ama t qalın t harfi bilen yazasım kile. Ama qaidada şulay qaida yo'q. Qalın t harfi bilen yazılga dip tatar sözün. Ama söz hiçiksiz qalın. Kiyim. Mine biz gördük kiyim. Bunda yaydansin vev yazılgan kiyimi. Boylar bozarga baralar. Mine boylar lar qo'shimchasi olar hamanda hay rasmiyasiz ham alifsiz yazıla. Lam ham ra
harfin qo'shib bozor. Bunda barcha so'zlar yozilgan, hayri alif yozilgan. G'a mana ko'rdik nishik g'a nishik yoziladi. G'a qo'shimchasi qalin g'a, onları alif, onları hayri rasmi yozilgan. G'a baralar. Salqında qulaq tuğa. Qulaq. Onda ö işitile. Biz şuna göre vav isine kichkina alif yazdık. Ö harfini bildirir için. Salqın. Onda ın qo'shimchasi ul yazıla heşiksiz. Ü harfini biz qisqa yey itib yazdık. Hamza bilan salqında. Tuğa ul qalin söz. Vav harfi bilan t harfi hamanda qalin sözlerde t harfi yazıla. Aflisun sarı. Mana ko'rdik sarı degan so'zni. Bula. Mana. Foydali bo'ldimi? Rahmat meni bilan bo'lganingiz uchun. Kelasi shirshaga qadar kelasi darsim qoidaga xilof yozilgan jumlalar bo'lar. Biz rahmat meni bilan bo'lganingiz uchun. Kelasi shirshaga qadar